Dobro, ja bih prvo zahvalila svima vama koji ste došli u ovako velikom broju i zahvalila bih svim ljudima koji su mi pomogli da se ovaj projekt realizira i naravno zahvalila bih mojim roditeljima, Zlati Nikoli Rici, bez kojeg ničega ovog ne bi bilo. I sad bih prepustila riječ Ruži koja je pripremila jedan tekst u njihovom radu. Hvala. Ja bih još puno toga od vas koji ste dijelili svakodnevni život, pratili i na neki način sudjelovali u radu Zlatice i Nikole, morala čuti da bi ovaj osvrt bio potpuniji i cjelovitiji. Ali nadam se da je ovo večeras samo početak jednog nepredvidivog, ali u svakom pogledu inspirirajućeg putešestvija, jer su u njegovim začecima ta dva velika kreativca, dvije snažne persone, individue čije su različitosti upotpunjavale jedna drugu, inspirirale, poticale, uvažavale, a vjerovatno i podnosile. Trebalo je tu energiju i vatru usmjeriti na kreativnost i rad. A kad se vidi šta su i koliko stvorili, vidimo da im je to itekako uspijevalo. Veći dio njihovog rada vidjela sam i sporadično pratila već decenijima, ali s ove i ovakve udaljenosti, još ljepše ljepote, otkriva mi svjetlost koja prodire u još dublje dubine, svjetlost koja se širi u još šire širine. To duboko pojilo koje odražava život umjetničkog djela i omogućava njegovo dalje sazrijevanje, moguće je samo kod onih umjetnika koji dio sebe u njemu ugrade, samo kod onih kod kojih su život i stvaranje nedjeljivi. A tako je to kod Zlatice i Nikole bilo. Cijeli njihov zajednički život, od prvog do posljednjeg daha. I dalje u rastanku. I pulsira dalje i dalje. Nikolu sam bolje i bliže upoznala tek zadnjih godina, ali i ti rijetki susreti i razgovori uz gledanje njegovih slika približili su mi i zauvijek ulicali u dušu tog iskrenog, čvrstog, suptilnog, duhovitog i široko obrazovanog čovjeka, talentiranog i nadasve originalnog umjetnika. U njegovim su radovima akumulirane i stopljene gotovo sve grane umjetnosti, pravci, slikari, a i redovno se vraća izvorima i likovnoj ekspresiji primitivnih plemenskih kultura. Bilo da ih direktno kopira kako bi mu ušle u ruku, kako bi osjetio njihov unutrašnji ritam i nerv, bilo da se igra, razdvaja i spaja, kombinira boje i šare i pravi zanimljive, šarmantne i profinjene grafičke prikaze. Taj njegov eksperimentalni duh pravog likovnjaka rezultirao je i njegovom specifičnom tehnikom batika na papiru, koja mu je omogućila izraziti strukturu i svjetlost ovog našeg podneblja. Sada njegove slike, batici, skice i grafike nastavljaju dijalog s nama, ali ne pričaju nam priče njegova života, već su prije neki likovni, po unutarnjem zvuku, gotovo muzički background njegovih viđenja, emotivnih stanja i budnih sanja. I od samog početka, kada su prevladavali zemljani i nebesko-plavi koloriti i slikom dominirali čvrsti, puni likovi, senzualni aktovi, vremešne starice, i kad se polako s godinama kolorit mijenjao u nježnje, tanko čudne tirkize, ciklame i žute, s plohama koje su dopuzle jedna drugoj, u melankoličnim, sjetnim portretima žena,
pokreta zaustavljenog u kadru kao u Krleci, Nikola je pjesnik, zaljubljenik i neka tihi hedonista. Taj užitak, tu slast, tu dragost, osadni mir osjetimo i mi. I mi se upućujemo k njima. Zlatica je bila rođeni kreativac. Krpice su bile njene boje, škare njen viner, mašinski šavovi njena linija. Spajajući ih, oživljavala je svoja viđenja, ponekad vizualizirala tekst vladane likovne teorije, transformirala ih u razigrane ritmove i pretvarala u magične slike. Među njima je takvih kolorističkih i svjetlosnih bisera, koje s pravom možemo nazvati umjetničkim djelima primijenjene umjetnosti. Među njima je takvih Zlatica je bila i rođeni humanist, svjesno i savjesno socijalno biće, koja je mijenjajući sebe gotovo istovremeno poželjela, a i započela mijenjati svoju okolinu i ljude oko sebe, sve razgranatije i sve šire, držeći se one da bez glavnih strujanja nema života, bez sitnih razgranatih žilica nema širenja, rasta, nastavljanja. Uvjerena da grad postaje gradski, ako kultura obuhvati što više ljudi, svaki segment zajednice, pokrenula je malo, da mladim ljudima otkrije čudesnu moć stvaranja, sudjelovala u organizaciji i radu udruge Sunce, u forumu žena, pjevala u zboru penzionera, pjevala u Klati, osmišljavala i radila za karneval, organizirala akcije zaštite prirode i grada, javno i sa njoj svojstvenom žestinom pisala protiv nemara i gluposti, režirala i stvarala performance, happeninge koji su stvarali atmosferu veligradskih zbivanja u ovom malom gradu, stvarala uvjerenje da je grad u nama i da kulturu stvaramo sami i da od nas sami zavisi kako ćemo živjeti i koliko ljudski je živjeti. Njeni, nazovimo ih idejni uzori i pokretači, bili su dvije, na prvi pogled, posve kontradiktorne ličnosti. Josef Beuys i Rudolf Steiner. Josef Beuys, umjetnik koji je smatrao da je svaki čovjek plastični umjetnik, koji sam mora odrediti suštinu i bit stvari. Vjerovao je u ljekovitu i humanitarnu moć umjetnosti, koja djeluje kako na umjetnika, tako i na promatrače. Smatrao je da umjetnost mora zaći u svaku poru svakodnevnice i da su nevidljive granice između umjetnosti i života. Istovremeno bio je najtranscendentalniji umjetnik svoje epohe, koji je koristio sve materijale, sva mišljenja, sva vjerovanja i na svoj kontroverzan način obraćao se direktno onom sedmom čulu u nama, kojeg je Herbert Reed nazvao The Spirit of Great Forest. Rudolf Steiner, mislilac, mistik, pedagog, utemeljitelj antropozofije, koji je učio da božansko nije mjerilo mudrosti, nego čovjek koji sam sebe duhovno razvija, integrira spiritualno znanje sa duhovnom praksom i njegov je moto odmisliti, dočiniti, uraditi, a njegovo učenje ima efekta samo ako se primijeni na sve segmente društva. I Josef Beuys i Rudolf Steiner ono što su stvarali i spoznaje do kojih su dolazili, aktivno su prakticirali i provodili. Svi mi želimo neki ljepši, humaniji, bolji svijet, ali prodorna, nezaustavljiva, energična, entuzijastična i direktna Zlatica je poput svojih uzora poistovjetila umjetničku akciju koja vodi promjeni i boljitku s umjetničkim djelom. I onog trena kada je smišljala i kreirala svoje radove, istovremeno ih je uključivala u akciju
i zajedno s ljudima u uzajamnom davanju pokrenuli bi i pretvorili njihovu prezentaciju u feštu performa happening. I plemensko i velegradsko, neodoljiv i nedjeljiv spoj Zlatice. Talentirana, inteligentna i topla i sve to obavijeno u papirjasti oblak lutajuće ciganske duše. Kao par, Zlatice i Nikola, supružnici, drugari, saradnici. Zaokruženo rečeno, to je bilo jedno strastno i plodonosno jedinstvo suprotnosti. Večeras Lina, kći i umjetnica, otvara izložbu svojih roditelja. Oni su joj dali, ona je od njih uzela ono što je u njihovom bilo njeno i krenula dalje svojim putem. Kao prava njihova kći. I kao prava njihova kći postala svoje. Ruža, možda bi bilo dobro da se priselimo za tempe toke u dvor, jer bi oni stvarno prepriče. Mislim da ćemo ovom priku. Ima tamo nešto.